Yaba pa. Yaba mu nyina dwuma mu nyina tenase. Ai ene me ma bedwafo nyina ya siesie ye ho ya ye bibia fine mu amunti. Ye de love to death Millicent Mensre. Ena ye de bra mu na ene ya ba na ni bra so pa. Ai wo se dokosi owuo mu. Odo aye do ne de wura owuo mu. Na wo de atoa so wa ya femu pa ye ni say I am also so mafia we ene ye bre ne no so nti ye ma kasatentin bia mem ene ma bedwafo tena sedada owura kwaku aduma ta so wo sresre sa no Millicent na maku sika aka Latebroni aja ene ye na me mama kwa aba ejo so na enu para bitumaka. Hey, since you left me, oh Maria, that is what I want. That's what I want, Queen. Would it be Maria? Yes. I love that. Oh, what? Oh, what for me? Yeah, there's a man you make work a see on my daroma. Almost all your strain on my boy. Me, this our discussion. Ya bremono. Ya the munina say, or momuchi, and him says, ya the munina say. Na, send a dia no, and crato never later, and then, women find semi sano and shasientem. Love to death. Ya to your boy, same on my share. Ya person mo shakwa any one, ya check some was here. It is a braid yet. Meaning says Sabi obi a wo hwe bia wo ho sanya asem no sini no the story no ba bia enam a ekro na kire se onipa a wawuo onde wawukọ wo hu ya se ni so asa tete no na so ni so tete no na se de nanim dua tie ni nipa dua wote mu no asesa we be say what change your house on ni sa nipa dua ne mo akọhye nipa dua foforo mu sa nipa dua no so no so awu ti we yakọhye we mu we di akwakwose wo mu e na omo ne nam saa ebi nti omo ho ase bi si edi asem edi ade no edi asem chese aye nkomodie bebrebe eno na yatena se amodaro ma ya no nyina ba badwene ho ne abisa se ente ya de etimi sie sense stories in the yatiti bia yes obi wo no awu ye hu ye no akwakotena kura bi ase no akwaware ene obi a obi amiensa ohun se obi onim ni ba se o mi fa kira ba bai no okọ na so obi create me kwa wo no de nkwada na mame abusuafo na nkwada na bafie enti ebi nya de ayesini ya na ana obi a wo hwe ye wo hu bi pen ana wati bi pen love to death dear eye fe papa eti am de sie nyina ye hwe ne ahunu se ne wiase tie se ewiase na wo watra sa o eye sum ene han ena hwani na poso hima Adwoa Yeboah Agyei love to death sunie me mamu nyina akwaba yeah yamfa se misane enhihya so ne bre no enoso se onipa ewuo na nani so atete no hye nipa dua foforo na ewo a enka wo be ye den Queen me da se ye be che obi ohwe bia amafo je so won se ade we me hweye no ade ba kope na betuma dwurum se abrabo no life no ye wo de efitiase ho and ye wo de ebesi wo all right enti wo fitiase sen ana esi sen. All right? So if at the criteria mama be wiase na de na me pese me ye no mentumi nyeye wa hwa won't be enkosi it will bring you back for you to do na eba ne se me koye bibi and ade I was say me ye no mentumi anya I need to come back and finish it. It's normal. Enti wo hwe bibi kwa no a wo say no a wo daaye na de achi a ade no want to anya no you want to go back and pick it up and continue. It's our life also. Life is about that. Sadie na ye fe na life no e wo bebi ewura mu. In other words, you enter and you exit. Me da say Millicent ma memra wo so na me pese me bisa wo say enche se wiase na ye purpose oba wiase se wa anya nwi a wo be kwa bas ha beto aso ana Agyei che tifo nyina tifo jo so enti na ye ka brofo bi say second chance was wo nipa yetimi ma onyame accident bitimi si mo bie nim say wo de wawu awie na so ye behwe na onyame asan e de ababo fofo me kai say me so da na ye ka che me say akasima na wawu enti dia me hunu ya na si wo bi atene ne se wo se mama wo nkwa foforo enti nke bia ade beche no Adwoa na nka mawuda mempa so but e bia wonyankopon asan ma me saa na me gidie bi se me ye kristoni enti minim so onyame asan ma me second chance e bia niema bia wo fo se wo se me ye no anaso wo de me ba asase yi so no na nka matimi aye den aye awie enti eye very good ba ensi woni pa bia brabom
edidemu mako na sabu bedi boni atese senia yi ye friend say chino edi boni na nko obi wedding day party mi akwakokunu na chino wodi bon but wedding day nyo no kokun obi ma memra na me mfa questions na sini na hyase no enam se yi dikan yi binji no ma me nkomachi na ye misa questions kakra sa wo ka ye hyase pa no Chino Valdez ono no ne yire ne baba yo abako hulia na omote bas mu omofie ni woka mu aha na djuma wo ye ne se okum nipa ye bo ne pa ma ne kum nipa wofa obekwa akokum nipa no na wabɔ mpa ye waye se honi bi asini table so wasoso candle na wafa ne tuo na waye sign of the cross ikoku nipa ba rade bɔ me ho ba na me koku nipa ne mra ne yire ni Lupita ni madwuma ne kuru ne ye ya ne yesi ma bi won ma ye ni madwuma ye kuru ye okuru kwa no de sika ba fie okuru ye de adwuma so ye businessman we de oni madwuma ba ma ne yesi ba ma ne kum nipa aware sabi se mata ye nye den se na wo mu ana se de okunu wan fancy o baka ne kwena che enti wo yo oba no de obagine di okitatuo da bia wo so okitatuo se no de ko no de ba e bia wo mpede but so far as wo de sika le ba so far as betima bompa betima tutu na makwa mu akola no so betima hwe no na de betima to no ebi mu de they will compromise. Some people can hold up to that but obi how want to be ni nyina ye sunsum ne o cry bi na hye mu no. Okay, how you be able to be mu empesa de no so bibi wo mu na empesa de na you reject it but say pede now your normal Twitter it's okay it wo dia futuo na de be ma oba what is say ekunu no bi ho say eyade a enye ye kum obi disika brewo na say ye wo na ye kum mu a disika ko bobi obepana so quickly you have to run away from it mo me da say ba say won to be in country ni pakona ye niema bia be ma bem na hu say no what you doing I am not in line with Millicent Ebia Lupita wo koshia Chino Valdez no na onye wudini na onye hitman ene be ma na dwuma wo ye no obeja aware na ko Ebia ebre ko na nimu no nipa timi sisa wunyini a na eniama bebre sesa wo abrabom enti ikubi se onyini no ebia wobehu abrabo wobeti abrabase ebia wobehu botai kokra enti a woba awiase enti ebia wonya kasakire ne wonya odo papa bi ne empaibo fu bia waye nyamedwuma bia na obia sabio ye ne ye no so do eni patene ni na wawu ewuyi a ye bia ka bɔ ne ko ne nyame asama no akwanya biem no wasa ba wiase Chino Valdez odi tuo kum nipa no ono wi wasa nya opportunity aba wiase bio ade ne ya ne nyame ye sa ya bi enne ye nti nyame ase enne wo so hu se nyame no demfo a no ono bɔ wo that make us say even moja had nipa bi to manufacture moja before the component in it nobody can do it enne che say ebia na wodi bone na the 20 ma wodi bone no ebia na nya wo pe eye bibi nti even though nka betumi aye papa no wontumi nya no na wo ya sade no God will give you another opportunity. Did that make us say don't stand back and condemn people who ade bia nya wo be ho no eno nti no de be kata akekeke niam you get all wrong. It's only God that passes a judgment. It's only God that because wo mempel nti ya men ko kire ba bi enka say wo de wodi bone sa wo be kwa bonsam dem. Don't say that. Obehwe no kwa na benya nkwaje o obepam ho akọ because the wo ye no tibia no wo mu no ene the wo ye no enye ne pen no but I need to live I need to survive and all the sade no the ya besre sade way the wisdom in here is that ya men gina hon and to wano ayampia enkototo nka say wo de nya papa wo be ko wiase no don't do that. Love to death ye do kosi owomu eye power wa ebusafo enene de edi kan a ye de live discussion ya bremo a ye dwendwe ho ne ye bisa ne ye sua bibi eye fi sa aseni mu na se me ba osikani a ene wawuo na ne susuma ko se nipadua foforo mu eye Leon Carvajal wona esikani o wo nnwuma kase wo sika ne japade na oya ye fra obi won sekan ekun no e wona ye fuhia ase no ansana ye fuhia ne beba so no na se wutie sini mu nsam a na yire wu 10 years ago en wo peso ware no akofa ababaawa na se me de mani shop papa ne mma ba bi omanyina du na me hwe ababaawa na eje se ne yam ba no akofa ne ti papa ne baba wo di kan eva o se me preso china na papa ware de me preso ware na so nkwankofo obi o ne me oba eboti pen eno sai bibi ana aye bone me yirawu ana me ware fufu no say this time dey menyo opportunity ya papa bawa me mpa me yonkwa brewa papa na anyi yo odo you very difficult sister odo de bi etna ha kase wodo bu nsam na akoma mu nsam no
enye wo nia me feeling no sabita fracha won say ne bay wo akofa ba ma bi a wodo no me so makwa akohie enye wrong de bi e ka say age is just a number e ya adwene no ene wo nipa wesi na adwene so wo pese wo ware wo tena wade obedi ni wuni e wo awade ni mu fa wo say wo papa na nyini si abayuwa no anase na wo ma menete ase wo fu se nka wo se wo timi fa wo bia what is a woman? Maybe as a non mammy and be a 60 years. Capapa for your source and man is woman, Yana woman, and near my sexy no money, Kakra or Hosa. And tell you who walk business into naturally to me free near maybe so, but who are bano, now where moon anyway, Kakaka, Crabby, Abels and Ave, I didn't be asked now, Cono be Asha, say Eba, and yet may feel say at least or no so dear war penono, and walk of Obian and a Cono dear, and a win you use your bonnet, and your bonnet. But it depends how akodano wo be obeti ever no ekura no watching ma me so tiase ni ma me awu enye kura eye efrisa wo papa no ntimi nwene ma no wono na wode ne ho wo ni sika wasi ni fie ana wasi na adwene pisa abayua wei sabe wan kofefa no kwanchen bi keke ebia wo fa no kwanchen kura wasiesie no wama na adwuma papa bi wode ne si baby pa ebuo aba ne ho adenti na wo ever jawu mu na hwese abayiwa no wo betimi so etutu maame anamo ni adumata wonyi ni se eyewo Millicent kwa nka abetwe kura kyerese me papa bobredu baabi wo ye pani wanya sika ni manyinyini kofa suko no ma we wo hwere ni mu oba wo di sika to nkun sra to weave so ni obedi ni papa sika wanka nya wo ya enya mienu se me ne tipan ye pe se me ne boso e de pa na me benye ofini mu that's what Eva was we asking. And I say, oh, minimum, Mahunida, Matilda, wait, if you have minimina. So, knowing me, being at par with me, Ufu said, Minya Oba, Nana, Melcano, Papa, no choice, no. Ufri Papa, ne buy, oh, Papa, see, when no pay, you had no right to stop it. And the ma almost sorry, Jina Baba, so stop it, Penny, my mammy, stop it, yeah, my papa, stop it. Sabe munyina akra mo be ware afifio se nye ebia abusua na papa ne be so wo chechira munyina mu ofi ho anka wo bia beja no no akotena na wade it's all about honoring o papa no bunisan de ode baaye no airtime mona mo bam amana ye se to de bia sabe ya papa no so timi yamfom so well to de bia mutimi kwa fa ma no munya ni bi bedi wafo no good so if you say it's a even to me the kasaye and then calling in the property daddy we don't like this that we like this but oshe kronwa tam or kasa okwa no mienu ka say we are in tune with it any Valentina omo preso and a bapani no good it's even in that table no did no it's 2 against 1 mienu so mo pe I didn't know more. Yeah, Papa, you brought us to us, and all that. We want you to be happy. So give that honor to the man. Name honor your war banner. I know, my dear. Let's always go with big mind. Say, I dear be a one in one and a man, and be a friend of me. It helps. Love to death. Doko si owomo power wa sasi ni ayere obi aredi o na niam womo pa enti Millicent bata me ba hola teboni enti susu ampa se ye wo mabi ni mama bi a ne boyfriend and ne girlfriend omo twempena na omo mienu nyina atimi atena sa ya dwen cross o sas papa we wo sika enti emfa ho kwahye no ompe no otiti sika bra wa na ade abane ade asie that is wo wu o se su ja na no abane aware ebi wo wa da fi sa wo hwe Johnny ani Lucia asasa plan bi no mokita ana meboa yeah adwo mienu wo twempena ya eya na wusu a ya na nkwada adwene ewo wutim ya na wunyini nuru mpe ana wonti abrabo asa eniema bia ye ofe ewo abrabom you just want to live good menye sika metoto cars ebia mededa akwantu mu na me kra nche no wawu na japade nyina ba ye media exactly wonti abrabo asa hwe woni pa betimi anyade nyina dakro nso wo betimi ahwire ni nyina ma won se Lucia edu baby no afi wa bedo papa no hwe papa ni nim de ni nyansa the way awo kora no the way awo ye ni niam fa na exactly na ama afi ne do edema eye Johnny no na aso ete if say Johnny na adwena wodwini nyina ye wiase eniama nko a yenye we eno wonwini bibia nka ho biem
won say obeka kire ne say me pese me ware no wuti asem o ka kire no ho de me nyama ho oh okay me da so wa asase ho asase enti eto de bia wo mutimi di sabone but eso ensunsanso na eba no enwie papa efi se dia wudue bi adwa se wo bo wutire mu po se wo be sey obi wo be kum obi wo ma woni pa bi enije nwie pe ya edane o ebere edi ad wona auto wonyom edi adane edi me de papa ebere etimi dane ade anya wo de onyame wa mo obrempon a wa mo obrempon so onyame so bo wo se wo ohie ni bo de wo besi baabi ma po medwa so a emfa ho onyame ode wo besi wo but empere wo ho se wo kokumo bi aseye obi ne a wo pe nyina so na wo nyanyan quick one nipa kro be ya saade no it means that wo de wo no the end of you no nwene ho because wo say kone kogin sika kone koyen ko se no ye ready eti wo ewiase of you no the end of you no wonim de besi it's all about kojibra no teche no wo no so am kojiba mpa and you see that other man no obey more oppressed na ade eya ne say uncle otimi kojiba edu babia no hu so wuni nyansa obekwa kopa wo ba awem Maria eti ta ma wo sha kokra no ho a wo ji sika ne ba no no aka wo yanko baba wa abasha wo ye dwemfo ya wo ne betimi abobra enye wudifo te sawo efi so ofo sa wo ne nso kra betimi aye plan madachi bi nso kra betimi aye den eyi na firi ho enti wo dwene papa no no so wo dwene bone ye de ma love to death dokosi owomu eye power ma memra abrantie Johnny eso Johnny wone bi Leon Carvajal na ye adwuma wone ne nenam na kwade osoma no ogini die okana secho onimi ne bibia oye nanso na se ono na ekunu se o ma yaje o ma die ani o mo nam no a o mo ye Johnny no sase me de bia siri bia bipiem movie bia be bia sa character we bipiem bi ono no oben won so no ono mo ja sasomro queen Johnny for no ye be ye o mo dan tie obi eni ho o watamfo obi a wa adofo but wadofo na wo do wo mo no wo mo ani atamfo no because the purpose we draw no and the things you are doing or bear one no o catch what you found but no or found plans or found one say exactly eti akwa say oh me bear no minim de ekoso I can easily take you on eti am ka say oni atamfo the people you love they are the ones that destroys you watamfo bia ni wa wonim wo because one bell will not get close to you, will not know anything of you, but you will no what one summoner would nim plans are all bold that they are the one they punch holes, they are the dangerous people. So the journeys in our lives, you need to identify them, locate them, determine where they are, and make sure and only as summoner they will come in traces. You can see and feel the pretenses. Oh, and then no more excuse. They be our own friend who appear. All these things are there. In some our own bosses are kind of when you watch today because of no baby, because of the baby plans. Open your eyes and see the journeys in your lives. Those journeys, they are the wicked people ever. But they be our bonfire as well. Bonfire, ya Bobby my journeys for no. Because one day, Minchawano, Brenna Leon Carvajal, that's right. Wani Johnny Kasa oh boss wo de menhia wa wo mama ye sane me tie wo papa no papa ni gini di dodo eti no da bia no wonu mu gidi yes that's how they come Sara mo ba no wo mba no sa how fa sa me papa preko pe sat onimu aduane awudie onim ta obufuo onim vete and so okwa no okototo apete yeah wo so mo I look queen as you walk enyam na say wo because we know you only one of us all right such people are dangerous we can't send back ko kire no okobutu no adibia fa ho and wo say wo obekwa akotan baby say hey mo dem nim bibia em say matter ne de no but is that how it is hey identify your journey, locate your journey, determine your journey, and then distance yourself from the journeys in your life. Love to death. Nanwa Lucia. Wani ni kunu shia efro. No be de second be woni kunu wife shia na se. Na Johnny sade no tie mu a ye nkwa gina na Yeboah. Se Johnny na boss aka che ne pa. En wo de second be wo papa no.
owie no no asa twi to no ku krache no se no won kote ne to ana krache no so ni po ye adwuma ma no so okai a papa no ore ni Johnny gina brosan so ana osu papa na ti ko fra brosan so ana fom tim anja se wakata na chinya do bia be che no enta posifo nhwehwe mu ayo ni yakobo na ogiri se ebre bi duru ya na Lucia okoda no osusu da ye obi wo hon mo ye se wo kra sua ne kra sua na onya kukodu adidi bone ana adenti wo timi akum nipa awie na afi oda wona se obi wo ha ne kra eden obi wa ne sunsum eden oh yes wotimi akune de nanso ebia sunsum edi abusua na chidi ne edi wo no no so wo ma hoto obi wa wo de ko prisons ko hwe asa afanitim eso no wo ka asem no de esi ye nyina na wo ka enti enye obia na ye de yensa eka no nye obia na wo se no enye obia na wo se ni bibia obi wo ho a spirit anase nyankopon yemfa nyankopon honhom a edi wo nipa na chi wo betimi aye bibia da se wo de onipa de beba fam enso be hunu se na de na nipa ye tibi kokwa ko hwitu ni se pay enso ade e beche no no wada so te ase enso na bibia nye e wo se wutimi hu se ne honhom na na se ni tumi na e ba ka na so san wo de no ene enye wo sempo wutimi kunu mpo firi wiase a enye wo bia na yehwie ni moja egu mo bedase Professor Beltran oni ne yire tu kwan anaso mo tika mu awarefo ntokwaja woni tua kasa saa na card no hwe ase pan kan denchi ye no oba na onya kwan pie abonten so be man de owuye oba de pie yo kobo de onipa mro be ma wo no ba na eja san atoka ni mu asan asifuru na ka ho wo so oda na ne na kunu na ejina dua se ode ne se agu ni bui Chino Valdez wono so edituo ekokum judge bi epeja sika briefcase ma adi dwane me ade ne court emi ebu arfo ade ne tina electric chair mu electric uti no ekun no oti na ni na ne body ni sunsum no akose ni padua fufuru we yawu ni padua akose we mu na sese de me bebisa na sam aye Chino ni sunsum abetra Professor Beltran eni padua mu no ne yire ntiase wa bie na no akache ne yire nse obae wokuru na na aware no no enye ono na ne ti no media from Chino me kra po mini ha America memu na me wo na ma ba be pie Mexico ha say oba ne nyini ni so onu kuru ti dem no Australia no pada ko ka che say awura enye okuru ni mi o wo be ye den Queen Adin wanim ofemfem bia ayewa efri hin na ba hin na coin aso bi chemi mu eti maame no stance na metiase ne mo na no okasa nsem okasa no okoto no boase anko benya bibia efri mu eba ne sa na mese say don't jump into conclusion oh dem ka say asem sia ye mentutwe mi kan pre wo honko si de wo gogosi ene ye bra na sa enti mi ma don't worry next week e ba ye be wure me be do suko na oni be mate dem won wo say o se enye me na me ye okunu no yes ampa so woni ma bia ne dan kra wo exactly woni ma adura wonom woni yare wono so woni bibia ni suboy na se ni po ni suboy na sesa ebetimi abaso wonu awu na ni padua foforo abetem recent ebasa won so kunu no be ne den wo nyi niema bi sa di no ebeye no wo nyi ni onyi sunsum niema ni sa na ti obi wo ha ni awoka bia wani ni empo wo de ya se wo pese wo hunu bibia woni ne nem you could tell say bia me da say ebusuafo madaromba na de mo fa ncha ye pa na sa love to death e de he ye be ko sunsum wiase asofo ne tem no ye be ko sunsum wiase ne ye bisa say me dress ko ye be dress ko sa de kwei e bi wo ho ana enipa na yare obi kura wo kura wie no wasa asori obi fufo na ba betena ni mu ne che say yiyase asori ya kwei ebi ana de wawuo na Yesu no kwa wanyane ana wote ye nchen e wa ye na se ne animu ana ensem bebre ho aye ba beka today nyame ya dom wa next week ye ba ene na woche pacho e beto aswai medam abedwafo nyina ase owura kwaku adumata mebe nkro my baby queen Millicent na ba ku sika aka Latebroni meda ono so ase me producer fo ene abedwafo nyina meda omo ase ena nwuma kwa kase omo ta ye chi boa yen so ye da omo nyina ase nyame ya dum na wo twese me ba mo messages no me pa mo cho no mo comment me read ni nyina mo mfa bi mfa me Instagram page Adwoa Yeboah Agyei Instagram mo de fa wa ena bi aba na so ye bre ni sua
next week nyame adoma mebo modern na makenkan bi amamo tibidi mu si ha ya love to death na poso hima Adwoa Yeboah Agyei osimwe yentisim medase así me atrevería y pierda mi corazón. Si